Здраво луѓе мои, 18 часов недела термин резервиран за Carpool Karaoke, серијалот кој што го поддржавте, серијалот кој што моментално го снимам од Србија. Денеска снимам со најпознатите рапери тука, THC-ев, момците кои што 20 години се веќе популарни на естрадата и ми е искрено многу мило и секако чест што ќе снимаме. Оно што е многу интересно за денешното Carpool Karaoke е дека е покажи натаму, дека е прво ноќно Carpool Karaoke од кога го започнав овој серијал. Појма немам како ќе поминеме, појма немам дали ќе се гледа, но момците се толку професионални што и покрај сите обврски периодов и снимањето моментално на новиот спот, најдоа време и одвоја минути за македонците, за Лазаров и за сите вас. Така да одиме во кола, тие ќе си добијат секако подарок од Кабоша. Рента Кармара е повторно со нас, вака да направиме ган. И уште еднаш огромна благодарност до Espresso.mk. Така да, голема благодарност до Espresso.mk, сите да го читате тој сајт, а сега одиме да се дружиме со Борко и Стефан. Ајде! Дечки, ние веќе се возиме со Борко, со Стефан. Разбирате македонски, така? Како не. Поздраво сите. Стефан е малку во темница, ама ќе се види убаво. Фала ви што прифативте да гостувате во Carpool Karaoke. Не, хвала теби што си дошол у Београд и што си нас угостио и све, брате, у нашем граду, тоа е баш овако за похвалу. За велико е похвалу таа твоја енергија што си дошол да урадиш све овие интервјуи по Београд. Така е. Мора да се работи. Баш кажав на најавата дека снимавте спот сега, па ве собрав. Да, управо. Можете да ми кажете каков спот, што се, за која песна? Ово сад што сме сега. Да, ово сад е за jednu pesmu za gostovanje na Alenovom albumu, Alen Sakić, Balkatom, da. Pa brate, vrhunska saradnja, Alena znamo tu iz kraja i baš nam je drago da smo, kako se veliki smo poštovaoci njegovog pokojnog oca, Sinana Sakića, tako da velika nam je i čast i zadovoljstvo da smo radili pesmu sa njim, stvarno. Ке ве прашам, бевте во новиот спот на Раста, најпрво за Панда. Нова песна, повеќе од 3,5 милиони, како сте задоволни? Да, Панда кида. Панда кида. Pa trebala nam je Panda. Panda je, brate, znaš, vidiš kako je vreme, ova korona, nema klubova, nema ljudi su onako nekako malo svi tužni, malo su depresivni i mi smo isto se plašili da li će Panda da prođe. Da li će da prođe zbog te atmosfere. Ali ljudi su izgleda očigledno bili toliko željni te pozitivne energije, brate, i mnogo nam je drago što je tako. Добро, колку е тешко да се остане на сцената и да имате цело време хитови, повеќе од 15 години, колку сте веќе? 10? Pa brate, treba istrajati, 15, treba biti uporan i treba raditi svaki dan, ne možeš Treba voleti ovo, treba imati strpljenja. Kao za svaki posao, stvarno treba voleti, to svi kažu za posao koji rade i koji opstaju. Ali s druge strane treba biti otvoren za nove stvari, treba uvek sebe unapređivati i praviti kvalitetnu muziku. Sad, kako bih ti rekao, da ne postoji kvalitet u svima nama koji danas radimo na sceni, ne bi postojali, jednostavno tu smo, radimo. Trudimo se. Дали може тогаш Панда да ја слушнам да испееме вака уживо? Може, брате, може. Поживо. Можете, брат. Ja da čekam da dođemo u Makedoniju da je Да. To će da goreće sve, cijela Makedonija. Јас сум прв што ќе дојде. Со алкохол, со све. Jedva čekamo ovo da vidimo ko. Bela koža crna stakla, kao panda, oba znaju ko je. Oko mene cela banda, nikad gladna, samo pare broje. A ti si prečica do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Nike, kad udarim to kaže like. Celo telo, vaki. Sajko se munjuka, majki. I još jednom, gas ide na maks, pevaj sa nama u glas. I još jednom, ide tura na nas, pusti da kružite haš. I još jednom, ispred kluba kolona, stop flaša dom Perignona. I još jednom, to je san sa betona, ja i ona do miliona. Bela koža crna stakla, kao panda, oba znaju ko je. Oko mene cela banda, nikad gladna, samo pare broje. A ti si prečica do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Bela koža crna stakla, kao panda, oba znaju ko je. Oko mene cela banda, nikad gladna, samo pare broje. A ti si prečica do pakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Odmah znala si od starta, da sam ko mamba, sve bit će moje. Bandidos locos,
ona bi 100% s nama. Ko će taj kokos, koji hašiš ko čokolada. Još jednom, gas ide na maks, pevaj sa nama u glas. I još jednom, ide tura na nas, pušti da kruži taj hašiš. I još jednom, Kluba kolona, stop vaša dom Perignona. I još jednom, to je salsa betona, ja i ona do miliona. Bela koža, crna stakla, kao panda, ovo znaju ko je. Oko mene cijela banda, nikad pako, samo dalje broje. A ti si priča do stakla, bele ko Santa, su noći tvoje. Od nas je sve biće moje. Mislim na tebe stalno, dođe mi corazon. Ispusti se lagano, baci to dupe na pod. Kaže mi nisam dete, hoće da proba sve to. Tako si kalijete, dok navodiš me na zlo. Mislim na tebe stalno, dođe mi corazon. Ispusti se lagano, baci to dupe na pod. Kaže mi nisam dete, hoće da proba sve to. Tako si kalijete, dok navodiš me na zlo. Ova ga čekam u Skopju, Makedonija. Eura, iskreno ti kažem, stvarno jedva čekam, ali stvarno jedva čekam nastup, ono generalno da izađemo na binu, da grmi, da pokidate. Majke mi rođe. Od koga ne ste bili u Makedoniji? A bili smo skoro. Zadnji put smo bili u... Ohrid? Ne, bili smo u Strumici i Vinice, a to je bilo sad oktobar. Početak oktobra. Da, tako je kraj septembra. Da, u Strumica, Vavata. Jesti, bilo je ono bum bum. Znači, odmah su zatvorili, taj vikend su otvorili, sljedeći sve zatvorili. Eto, mi smo imali tu sreću i čast da nas pozovu i da mi to odradimo i baš bilo je super, mislim ono. Da. Bilo je sjajno kao uvijek. 3 se noći pevalo. Pa da, baš je bilo veselo. Вие се гледаш колко дойдете кај нас. Знаете ли, девојките пак се мрднува. Доја Стефани Борко. Ajde! Svi smo tu. Ne, mi ono volimo kad dođemo obično da sednemo u neki, pošto je tamo hrana broj 1, najjačaju, ono ugostiteljstvo samo je u Makedoniji top. Salatica, mezenje, jedenje i muabetinje, znači mora se muabeti dobro, kako se zove. Istina. Da, znači ne smije se pije bez zelenčuka i ostalih. I rakija. Tako je. Кажете ми, кога веќе збориме... Zelka. Кога веќе збориме за Македонија, имате дует со Два Бона Комиран, што кај нас е хит и тука. Sjajno. Каква ви е релацијата со Два Bona и дали има и други некои артисти со кои што... Vidi, ja sam to rekao njima, a sad ću to kažem javno, znači ta dva momka su toliko talentovana, da je to jedan od najvećih talenata trenutno na muzičkoj sceni Balkana. Znači, Balkana? Definitivno. Bravo. Veruj mi. Znači, te melodije, te fore, ovo što su radili za Južni vetar, onaj spot, pa njih dvojica kad ih ispituju panduri i to, ne, oni su fenomenalni multitalenti, stvarno. Generalno ono, Makedonija ima baš ozbiljan talent za muziku, njih dvojica su se izdvojili. Kako smo, Stefane, tačno došli do saradnje? Ne mogu da se podsjetim. Pa brate, smo imali zajednički nastup. Ne, ja sam sreo Želeta, smo sreli i Zdravka iz Skopja, DJ Zdravka. I nešto je bilo, aj se povežemo i brate, mislim da me je Zdravko spojio sa Želetom, a mi smo Želetom... A nismo imali zajednički koncert sa Dva Bona na Ohridu? Ne, to je bilo već posle. Dobro. Znači ja sam već bio stupio u kontakt sa Tonijem i onda je i onda smo imali nastup i tamo smo samo potvrdili tu priču. Mislim, nema šta. Znači, ako je neko dobar s naše strane, tu nema sujete, mi ono, ja nemam blama, Burazeru, desi šta radiš, kako je, šta ima, hoćemo, radimo nešto zajedno, vi ste sada top, na obostrano zadovoljstvo. Mi malo da opet tamo po Makedoniji, preko njih, da opet dođemo do ljudi, da napravimo neki hit, da sluša opet oni preko nas, da dođu i na ovo tržište i malo da otvore sebi dijasporu, ali nije to, mi smo od uvek želeli da radimo sa izvođačima koji su kvalitetni, na primjer, pre njih isto naša velika želja je bila da radimo sa DJ Gocetom. Goce Sav, da. I uradili smo stvari sa njim. Goce Sav je legenda. Da, to nam je negdje bilo ono za naš CV, ono podmoranje, s njim smo morali da uradimo, jer on jednostavno živi hip-hop, brate, on je što se kaže, on je legenda, kažeš hip-hop, kažeš Goce, razumeš, tako da i to smo
negde ono Ali uspeli eto, da... kažem ti, ono, baš nam je drago da smo radili i sa ovim momcima koji su najnoviji talas muzike na, slobodno mogu da kažem, Balkanu. Sad je to nekako jedna scena, ono. Znaš, ne možemo da se delimo u tom nekom smislu, jer ljudi, znaš, ljudi slušaju tu istu muziku, znaš, ti sada imaš DJ-eve koji na playlisti, to je to, Dva Bona, THCF, Džala Buba, Cobi, Rasta, Tesenida, Elena, znači ima sad nabrojao sam ti neke, ali i DJ to pušta i u Bosni, i u Makedoniji, i u Sloveniji, na Balkanu, to ti je i u našoj, i u dijaspori, tako da to je ta muzika, da. Ми се свиѓа најмногу што конечно после неколку години почна повторно српската и македонската сцена да се спојува. Еве и денеска со ова Carpool Karaoke и ваша промоција кај нас и моја кај вас. Treba da se vrati kao što je nekad bilo, neko nas je udaljio, neki dušmani, a neka puše kurac. Znači sad ćemo ponovo da vratimo, mi smo svi ono braća i tako treba da bude. Znači ono... Ако е така да испеве македонска српска песна, Комиран! Ja sam, da, pravo, ja sam pevao ovo, nije bitno od koliko promila, tako i glasi, a ja sam ga pevao, nije bitno Tomila. Od koliko promila, si se ubila i od komila. Bitno hitna, a ja komiram, ona folira, da bi me dobila. Barbie, oh my, leta prava jet Dubai, ona žive u raj, zlatna karta good life. Tako me mami po neja su mnogo, krugu te pesinka i meze široko, barata puna zori bija kroko. Znaj me krade kolopo, imam kombo, imam brat što mi podava korondo. Сега mi je top, nesumatičen broj, imam se ponašanje toplo kao to. Mi amor, nema ne navdresi od Dior. Mi amor, to ne gazi. I glava luda, loka, mrve na gasu, stotka, Donatella, Gianni, Zavija, Cavani. Vrela ko favela je, io quiero fumar, život ko karneval je, crven tepih superstar. Od promila, si se ubila i odglumila. Šapućim na uvo kao Yin Yang Twins. Ostani sa nama, niko nema jači tim, da prevrnemo grad, da ti život bude film. To je par, ona neće sama pari, hoće okupus da vrti budale, hoće raj. Novi, a ne stari, samo egzotika, Kenija, safari. Mala ima skupe navike, skupo piće kvalitetno da se napije, i da je najlepša, ne može da sakre na njoj sve zeleno. Voli elegantnije, voli dolaska gara džaska, voli da to je maska, ima guzu kao praska, voli da se daska, da puca kao daska. Glava luda, loka, noga na gasu, stotka, Donatella, Gianni, Zavijam, Cavani. Vrela ko favela je, io quiero fumar, život ko karneval je, crven tepih superstar. Promila, si se ubila. Devra, Akida pesma, ja nisam je skoro ispratio koliko ima pregleda na YouTube. 8,5, 9. To je... Да. Дали после ова нешто може би нешто ново со македонски артисти? Наравно, брате, наравно. Mi smo uvek otvoreni za kvalitetnu muziku, znaš. Mi samo ne volimo, sada kad me već to pitaš, ne za Makedoniju, nego za bilo gde, ono, ne volimo kad je neko previše napadan, kao da mora da se radi, znaš. Ali kad mi osetimo dobru pesmu, kvalitet, ono, da se to nama svidi, to vrlo brzo ide, znaš, tu onda ide vrlo... Да не заборавам уште една работа, сакам, бевте во новиот спот на Раста, го поддржавте во време кога е во затвор, време кога го фатија со марихуана, кажете ми став околу целата ситуација. Pa generalno, brate, fora je u celoj toj priči da mi njega znamo kao stvarno dobrog momka. Znamo ga ono i pre ovog njegove velike popularnosti. I na neki način podršku treba dati kad je teško. Znaš, kada je lako, kad su svi u nekom vrhu i tapšanje po ramenu, brate, najjači si ovo. Ovo su sad neki teški trenuci. Mi se smatramo nekom ozbiljnom grupom ovde na Balkanu i prosto smo iz Beograda i želeli smo da, eto, njemu kao ocu jedne male devojčice
kako bih ti rekao, pružimo na neki način tu neku moralnu podršku, ništa više. To je bio cilj tog pojavljivanja. I Alen Sakić nam je drugar isto tu iz kraja, evo sad smo završili snimanje spota s njim, tako da on je zvao da se pojavimo u tom spotu, tako da eto, u tom nekom smislu, znaš, u pitanju je muzika i muzičari treba da se podržavaju, kako bih ti rekao, to je da živimo negde u Kaliforniji, da živimo negde u, ne znam, Njujorku, Kanadi, to bi bila jedna totalno drugačija situacija. Evo, ja tebe da pitam, će su legalizovali dole kod vas? Pa ima nešto, izgleda će biti, da. E pa to sam, da li ste vi za legalizaciju? Idi levo, pa tamo. Kada levo? Ovdje u levu traku, samo i onda pravo. Da li ste vi za legalizaciju? Mi smo, evo Stefan bi možda mogao da kaže, ali evo ja ti reći prvi, pa ću pustim kumu. Naravno da jesmo, zato što, brate, znam sigurno da alkohol, i to je stara priča, ali najtačnija, alkohol koji je slobodan u prodaji izaziva mnogo više smrti, mnogo više nasilja, mnogo više izgubljenih života, u pijanim tučama izbodeni ljudi, upucani, krvave svađe u porodicama i sve ostalo, razumeš, zbog alkohola, a nikad nisam čuo da je neko zbog marihuane nekoga ubio i napao. Šta više Jeste u smislu, brate, uličnom, kao... Pa da, ali zato što je kriminalizovano. Kriminalizovano, da. Ali da, treba, ja sam isto za legalizaciju, ali normalno kontrolisanu legalizaciju, da to bude sve sa kontrolom. Sprovedeno, brate, kako treba, da se zna gde se to radi, da jebi ga. Moraš da poštuješ i drugi ljude, brate, mnogi ljudi to, kao što i pušenje, brate, ni ja ne volim da sedim u zadimljene prostorije, vjerovatno ni ljudi ne možeš da ga zapališ baš svuda, razumiješ? Ne, treba da postoji mesto i vreme za chill uz neku dobru Jamaica reggae session, neki dobar, i da ti tu možeš da se opustiš, da ne razmišljaš, znaš, da se skloniš sa ulice i toga, jednostavno da uživaš u nekom pravom ambijentu u tome. I naravno ni u čemu ne treba preterivati, nijedan ekstrem nije dobar, znači ni u marihuani ekstremnost nije dobra. Teo sam samo da kažem, upravo si za tu, da ne treba biti umeren u svemu, ali brate, suština je da mnogim mladim osobama je život uništen, brate, zato što su nagrabusili zbog jednog jointa ili zbog nečega, jer je zakon takav, sistem je tako napravljen da ti zbog nečeg, zbog uživanja samo marihuane, oni te, brate, napakuju ti neka dela koja, razumeš, i brate, zaglaviš robiju godinu, dve. Da, ali evo vidjet ćeš jednog dana za recimo 100 godina ili za 60-70 godina neko će da gleda ovu našu emisiju i izučavaće i smejeće se tome što mi pričamo, zato što će to sigurno biti legalizovano jer svet se razvija i prosto je nemoguće da kako se zove, ljudi to, kako bih ti rekao, zanemare. U drugom smislu marihuana ima i medicinska svojstva. Ne, ima celostno svojstvo. Znači, celo svojstvo postoji. U interesno vreme to... Ja koristim CBD ulje i mogu da ti kažem da od kad sam počeo da ga koristim, neke stvari neke misli, neke anksioznosti, neke tripove koje sam imao u glavi, koje sam pokupio na ulici, jer jebi ga, odrastaš na ulici, stalno neki stresovi, da li će biti para, šta će se desiti, ko će dođe, ko neće, šta, i kuća, i neizvesnost, i sve i svašta, razumeš šta se dešava u životu. Jednostavno čovek malo postane anksiozan, jebi ga. I godine, brate, stres je tu glavni faktor. I onda sad i ova korona i ovo sve, i u jednom trenutku sam baš bio u fazonu, brate, šta je sve ovo, i kum mi kaže, probaj CBD ulje, veruj mi, probaj. I ja sam počeo da koristim CBD ulje i pravo ti kažem, mnogo sam nekako... Znači ja da si zemam. Pa opušteniji sam. Da si zemam i ja. Meni je to jedan prijatelj preporučio, jednu devojku, oni se zovu Gramina Konoplja, oni su iz Novog Sada. I ja sam stupio u kontakt s njom i poslala mi je devojka CBD. Ja sam imao u jednom periodu isto jako anksioznost, da ne dužim priču. I dok nisam počeo da pijem CBD, nisam mogao da izbalansiram organizam, nisam mogao da izbalansiram misli i jednostavno osjećaj. Stvarno sam pio jedno 3 meseca to CBD ulje i, brate, ne da me pomoglo, ne da me izbalansiralo, ne da me smirilo. Tako da eto, kad nas pitaš o tome, eto, ima tih stvari koje su, znaš, naša politika kao grupe, mi se zovemo THC La Familija,
ali mi nikada nismo želeli da promovišemo marihuanu i da ljudima pričamo kroz pesme kako to treba da Da promovišemo. pevamo samo o tome zašto smo mi THC. Mi smo smatrali da je to metafora, da je THC zapravo, kao što smo sada pričali, ima lekovito svojstvo i mi smo htjeli da kažemo da je to, da smo mi lek za ovu muzičku scenu. Da smo mi ona prava stvar koja dolazi. Ja upak. Tako da kako se zove, ne treba nikoga ubeđivati ni u šta, svako treba da ima svoje misli i svoje odluke, ali kad pričamo o zakonima i o tome, mnoge stvari bi morale da se promene, jer definitivno je stvarno glupo da se meri jedan čovjek sa jointom i neko ko padne sa recimo 10-15 kila, razumeš, jednostavno ne može da bude isto, znaš, tako da eto, prosto mora tu neke stvari da se dese. Da ve prašam, kako za kraj spremate nov album, ете nešto da mi kažete okolo albumu, da najavime ekskluzivno. Album ćemo da najavimo svakako i drago nam je da sam se to pitao, znači početkom 2021. to je za 2-3 meseca. Spremili smo album koji će da bude onako raznolik, bit će dosta repa, bit će dosta onako nekog zvuka koji se nama sviđa, bit će dosta to kvalitetno, bit će zanimljivih gostiju i šta da ti kažem, početkom januara bi trebao da izađe prvi spot koji će da najavi album. Koliko pesnik ima? 10 pesama će biti, plus neke pesme koje će biti kao najava. Znači između 10 i 12, za sad još nije kristalno jasno, ali 10 minimum. Što je super za ovo vreme danas da ljudi izbacuju albume od po 3-4 pesme ili 5-6 maks. 10 je super, ovo će biti jedan onako naš album koji nije komercijalno, nije ništa, postaće možda komercijalno, možda se nekom, brate, svidi, možda zaživi neka pesma, ga nismo radili kao što radimo Pandu, kao što radimo neke pesme koje se trudimo da budu. Bukvalno smo ga radili po nekom starom principu, gde ono kao pukne nas neka tema, dobra je instrumental, ajmo ovo, ali osjeća se uticaj ovog novog talasa koji smo radili, tako da nije baš klasičan album. I zrelost, malo smo zreli, nama to sad mnogo lakše ide nego pre 10 godina. Pa dobro, iskustvo i sve to. Uživali smo stvarno i uživamo u svemu tome i... Mnogo interesno što u isto vreme vadati Tasko i Dvabo na album kaj nas, така da će biti mnogo interesno. Super, znači radit će se leto. Kima. Možeš da mi podaš to levo kaj tebe? Eto, ovo. Како за крај, јас ќе ви се заблагодарам и да ви дадам поклон, знаете, Павош од моите пријатели. И поклоне добивам. И поклоне, еве, имате вратоврски, знаете оно, кравата. Озбилно. Да, и ова се суплементи. Ovo su vitamini. Da, ова се витамини, а внатре имате многу од Кабошон кравати, баш да ќе ви се свиѓа, сигурен сум. Да. Бомбоно, или има и за мене и за него? Има, нормално. Све пута 3. Пута 3. Пошто е многу 3 XL. Hvala puno. Ние од Македонија со празни раце никогаш не доаѓам. Hvala puno. Zato kažem, vi ste ono... Vi ste ljudi širokog srca kao i mi. Topli, mnogo topli nego severci. Ali generalno svi ljudi, stvarno na Balkanu, da ne budemo sada, Makedonija posebno, stvarno, posebno. Balkancите sme poznati po... Ali jeste tako, ono, svi se trude da... Ja sam dole kod Struge, Taš Maruništa, brate, to sam ti ja, brate. Da? Cijela moja ono stara familija, pradeda i to. Hvala vi što денеска се дружевме, što бевте гости на каналот Лазаров и... Hvala tebi što si nas ugostio i... Mnogo vas volimo, familijo, znate kakvi su naši nastupi, znate da je to ludo i pijano. Vidjet ćemo se sigurno čim ovo prođe, nadamo se već na leto. I šta da vam kažem, ostanite dobri. I gledajte Stefana, brate. Tako je. Дечки, ставете лайк, ставете сабскрайб, пишете во коментар која е ваша омилена песна од THC и се гледаме во ново видео. Чао! Јас сам навигација. Чао, фамилио! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.